Mga kapuso, dungan tang ma-inspire sa istorya sa kagay-anong si Roldan Curay kung paunsa siya ni bangon human nga nawadan og trabaho abroad isip cocktail chef sa usa ka cruise ship. Sir Roldan, maayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Maayong buntag, Sir Cyril, o sa mga kapuso viewer. Kaloy sa Ginoo, Sir Cyril. Maayos man. Sir, pila na kakatuig nagtrabaho sa cruise ship ug kamusta ang dagan sa imong pagpanarbaho ni adtong wala pa ang pandemya sa COVID-19? 13 years na kong nagtrabaho sa cruise ship. Sa wala pa ang pandemic, okay kayo ang dagan kay yes, service man ko and naman ko front sa bar. So, during na wala pang pandemic, daghan kay tag nakakatunan isip cocktail chef sa barko. Pagkarong pandemic, dako kayo apekto sa panarbaho sa barko. Kay tao ang among gitransport. Sir, paunsa nakatabang ang imong pagpanarbaho abroad sa imuhang pamilya? Ang pagbarko nako, Sir Cyril, dako kayo tabang. Kay naka-eskwela ko sa akong mga anak, nakabuhat ko kaugalingong panimalay, nakatabang ko sa akong ginikanan, sa akong mga igsuon o kaparentihan. Unsa imong giplano, sir? Dihang imong nahibal-an nga mupapauli ka tungod kay apektado ang operasyon sa cruise ship nga imong gitrabahuan tungod lagi sa COVID-19. Ang akong unang nisantop sa akong hunahuna gyud, Sir Cyril, na mag-put up ko og kagalingong gamayng negosyo para makatabang sa mga adlaw-adlaw na panginahanglan sa pamilya. Ang akong negosyo karon beverages, alcoholic beverages. Very timely gyud siya kay tungod sa pandemya nakakuha ko og idea. Aduna kitay 7 ka variant sa akong cocktail. Sir, paunsa nimo ginabaligya kini imong mga produkto, sir, og kamusta pud ang kita, sir? Pila pud kaha imong average nga income karon na napatay pandemic? Karon sing akong kuan online ako ni siyang gi-online gi-introduce ako nito online tungod daning pandemic. So, very affordable gyud siya kay pandemic price man sad ang akong gihatag. Mo sa gingon pa sa mga Chinese na basta kanunay bisan ginagmay. So, kumusta, sir? Ang kita, sir, nakatabang-tabang sa pag-survive karon nga napatay pandemic sa COVID-19? Oh, dako kay sang naitabang kay nakuha na ko ang mga daily needs nako, ang mga bills na ginagmay. Kuha ka patch up kayo niya. Okay katabang. Sir, nakita ba nimo nga mulahutay ning pamaagi nga muoy mubuhi sa inyong pamilya? O makaluyan ni sa Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo kaluy ani nga akong negosyo. Utugod ani nga akong negosyo makahatag ni makalahutay ni. Kinahanglan gyud ni sa fokusan. Focus sa negosyo. Ay once galing matilawan gyud siya, ma-introduce gyud siya sakto sa market. Panigurado gyud siya mo boom. Sir, pila ka orders imong mabaligya matag adlaw ug pila pud imong average nga kita, sir? Approximately lang. Every day aduna ko yung order na 15 to 16, something like that. Dili siya pare-pareho kay depende maguro siya. Last week aduna ko party na gi-supplyan og cocktail. So depende maguro siya sa volume sa order. Maayo gid kayong kita. Dili man ta masiro sa kaadlaw. Maka-survive ta tanan basta sa akong gisulti sa taon na pa lang na maka-survive gid ta sa mga needs na to. Doon na pa ba kay plano nga mubalik og trabaho sa cruise ship sa higayong maayos na ang tanan, sir? Ang akong decision gyud karong mga panahon na magdepende sini sa akong dagan sa akong negosyo, sa akong munting negosyo. Kay kaluy-an ni sa Ginoo ning akong negosyo og tugangan og focus gyud para mulambo dili na ko mubalik sa barko. Na makita man ko maayo na maka-provide ko sa needs sa akong pamilya. So wala na sa akong hunahuna karong mapanahon na. Ang akong hunahuna karon mag-focus ko sa akong negosyo. Kanang unhan gyud na kuan focus para mulambo ang akong negosyo. Sir, imong mensahe sa mga sama nimo nga OFW nga nawad-an og trabaho nga magpadayon sila nga magmadasigon sa kinabuhi. Kung ako lang yung ikatambag sa akong mga kapwa OFW na dili kita mawad ang paglaom. Instead kaning pandemic karon natong natagamtam, himuon nato ni siyang sandigan na magpursige kita sa atong tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Dili ni siya pasyan ni pandemic kay ni pandemic pagsulay ra ni sa Ginoo. Sumubangon ta ani ato ning itugyan sa kaniyang tanan, atong labawng makagagaw sa tanan aron maka-survive ta ning atong pandemic.
Daghang kayong salamat Sir Roldan sa pag-share sa imong istorya og paninguha namo sir nga mulambo pa ang imuhang negosyo. Daghang salamat Sir Cyril og maayong buntag. Keep safe and God bless. Mga kapuso, tutok lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.